видеонавора сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 75000 сомон. якум хонаи фурушӣ дар ноҳияи ёвон. 5 сотиқ заминай 2 дар хона бо калидорош. об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро сӯроч нафурӯхта мешавад. нархаш 75000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 67 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 220000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи политехникум. якхонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 36 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми сеошонага. нархаш 180000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Хучанд, 12-ум микрорайон. якхонага квартира дар 1-ум ошона қарор дорад. 35 квадрат метр ремонти хона замонавӣ. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикӣ мактаб, роҳи калон, садик дар наздикиш аст. нархаш 185000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Ҳисор, духонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 50 квадрат метр ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сӯроч нафурӯхта мешавад. нархаш 130000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Кӯлоб, духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 50 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 150000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Исвара, духонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 58 квадрат метр ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст.
خونه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. خونه را سراچ با چید چارش فروخته می شود. نرخش 149,000 سومون. کسی خریدار آنیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر توسنزاده یک خانگاه کوارتیرا در ششم آشانه قرار دارد. 40 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه با ремонт زمانوی تامین است. یورو ремонт. آب و سویتش دائمی هست. حجتاش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب ساعتیک روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 220,000 سومون. کسی خریدار آنیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 34 میکرورایون دو خانگاه کوارتیرا در 10 آشانه قرار دارد. 47 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب و سویتش دائمی هست. حجتاش 100% است. همه خانه ها یورو ремонт. خانه در نزدیکی مکتب بالنیسه در نزدیکیش است. نرخش 210,000 سومون. کسی خریدار آنیق باشد با ارزان هم می شود. وریانتی الیشیام هست برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دشنبه 112 میکرورایون دو خانگاه کوارتیرا در 5 آشانه قرار دارد. 68 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب و سویتش دائمی هست. حجتاش 100% است. همه خانه ها یورو ремонт. 2 تا لیفت دارد. 2 وانه، 2 حاجتخانه، 2 تا بالکن دارد. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. خانه را بهترین ремонт کردگیان سراچ فروخته می شود. نرخش 535,000 سومون. کسی خریدار آنیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید.